Ibintu byamaze kudogera ikinshasa naho hatangiye kuba imyigaragambyo aho abaturage batangiye kwirukana ambasade y'Ubufaransa. Irebere nawe ibyo abaturage bari kuri ambasade y'Ubufaransa muri Kinshasa. Imyigaragambyo yamaje kuba imyigaragambyo, ntabwo byoroshye habe na gatoya kubera ikibazo cya M23 nawe yavuze ko itari bagaye na gatoya. Iyo ukomeze kuzamuka Goma yamaze kwifata yose, ubu ishaka gufata Bukavu, ikaba kwiri buzamuke mpaka bigereye Kinshasa. Bakora muri bigere Kinshasa nta mahoro bari butange, bari bukomeze bakarwana mpaka Felix Tshisekedi yemeye gutanga ibiganiro by'amahoro, kandi Felix akaba avuga ko ntacyo yavugana na M23. Mu bigaragara nuko M23 yatangaje ko itari kurwana n'abakongomani, ahubwo iri kurwana n'imitwe yitwaje intwaro, harimo ingabo z'u Burundi ndetse n'inyeshyamba z'inkoramaraso zasize zikoze ibibi mu Rwanda muzi nka FDLR. Aba bakongomani ba M23 bararwanira uburenganzira bwabo kuko batemerewe kuba muri Kongo, itabemera nk'abaturage ba Kongo, ahubwo bavuga ko ari abanyarwanda kandi nabo akaba atari ubushake bwabo, kuko byabaye kubera impamvu zo gukatwa ku mipaka, igihugu kiyomara ku kindi. Kongo ikabitemera umunyamurenge nk'umukongomani, ikavuga ko ari umunyarwanda, kandi icyo ni ikibazo kitatewe n'abanyamurenge ko cyatewe n'abazungu. Akaba ariyo mpamvu bari kwamagana igihugu cy'Ubufaransa muri Kinshasa. Murakoze cyane rero, mukore subscribe kuri Wiki Talk Show, dukomeze tubahe update. Njyewe nyita Blaze cyangwa se Jolomi. Murakoze cyane.